morate otvoreno pogledati istini u oči i reći da sa samim projektom Danas se Petrinja predstavlja Zagrebu i to svoju kulturnu baštinu, bogatu baštinu, zahvaljujući brojnim udrugama koje njeguju upravo tradiciju i zahvaljujući brojnim proizvođačima iz Petrinje koji, evo, ovdje imamo prigode vidjeti, imaju divne proizvode, domaće, autohtone, bilo da se radi o gastronomskim proizvodima, suvenirima, rukotvorinama, narodnoj nošnji i slično. Naravno, nama je danas jedan od zadataka i pozvati drage Zagrepčane i njihove goste da posjete Petrinju upravo kada je u Petrinji najsvečanije, a to je prigodom najveće gradske manifestacije Lovrenčevo u Petrinji. Ja sam Stojan Priljeva, proizvodim sir i proizvode od sira. Dolazimo iz Petrinje, imamo još dosta naših domaćih suhomesnatih proizvoda, to radimo samo za nas i za naše prijatelje. Ja sam Kata Mijoković, dolazim iz Sisačko-moslavačke županije, predstavljamo grad Petrinju. U udrugi sam Laga Petrinskoga, bavim se pčelarstvom već duže godina, imam med, proizvode od meda, znači u suvenir pakiranju, malo suvenira, razni poklona, svi slatki, zdravi proizvod. Ja sam Stjepan, evo nalazim se na trgu Bana Jelačića i vrlo sam zadovoljan s ovim prikazom naših dragih prijatelja iz Petrinje. Evo 5 godina imamo otvoren obrt lončarski, zanat sam izučio kao što većina Petrinjaca zna od Mateja Stanešića. I evo, nastavlja se dalje, naravno na radost svih Petrinjaca pa i mene osobno, a uz dosta veliku potporu grada. Nastavljamo tradiciju, evo sad je i stucka napravljena na ulazu u grad što je jedna velika reklama za lončarstvo, tako da... Hajro, skuhali smo 250 kila petrinjskih kobasica ovdje u Zagrebu na trgu Bana Jelačića, podijelit ćemo 250 porcija finih petrinjskih kobasica po staroj petrinjskoj recepturi. Svi građani Zagreba koji se nalaze ovdje na trgu Bana Jelačića bit će počašćeni sa kobasicom. Osobno gradonačelnik poslužuje kobasice zato samo što su petrinjske. Dragi Zagrepčani, izvolite doći, probajte pravu petrinjsku kobasicu. Metropola je svjetla točka svih naših Hrvata i svih građana i smatram da grad Petrinja koji će tu povelju potpisati neće dobiti samo nešto što je formalno, nego povezivanje kulturološki, ono što je najvažnije gospodarski i ono što treba prije svega vidjeti šta to znači za budućnost naše djece. Jako puno studenata ima, jako naše djece puno ide u Zagreb, mi moramo osigurati one elementarne potrebe. Evo, zahvaljujem se ovom prilikom da je grad Zagreb dao 50 mjesta za neki naših klinaca na moru da budu, koji nikada nisu vidjeli mora. To su velike stvari. Znači, i u elementarnim nepogodama, ne daj Bože, a imali smo i prošle godine 6. Mi smo cilili, molili, kumili. Kad imaš prijatelje, nazoveš i kažeš, čuj, treba mi vatrogasni aparat, treba mi, ne znam, pumpa, treba mi pomoć, trebaju mi postrojbe. Jednostavno pomagaj. Znači, to je smisao prijateljstva i to ima više struke koristi. Zagreb je taj koji se treba otvarati, a mi koji smo u manjim gradovima ne trebamo se zatvarati. Mi moramo biti tako blizu, a ne da bude daleko. Evo, i smatram da ti 50 minuta nije razlog da mi ne predstavimo ono što je najvažnije, a to je ekološka proizvodnja što trebamo izbrendirati i pokazati da možemo jedan dio Zagreba i hraniti. Nas interesira da naša zelena kuća i sve one komparativne prednosti koje imamo upravo Zagrebu ponudimo. Baštinu treba čuvati, mi smo je sačuvali, platili smo u Domovinskom ratu ogromnu cijenu, ali smo sačuvali ono što je najvažnije. I pjesmu i kulturu, i 150 godina slavulja, i pjesme, 200 godina limene glazbe. Evo, Petrinja po tome u županiji, Lovrenčevo u minijaturi je danas upravo ovdje, rekao bih, na trgu koje možemo pokazati da je to
ako gledate onu emisiju Lijepa naša, jel tako? Nije nikada još bila kod nas, ja bih volio da dođu kod nas, ali smo dali poruku da Lijepa naša može iz Petrinje doći i da bude na trgu Bana Jelačića. Meni je drago da su ovdje kolega Dumbović sa suradnicima i sve i većinom onoga što grad Petrinju čini Petrinjom, da je ovdje na Jelačić placu. Kao što sam rekao neki dan u gradskoj upravi, tamo u sobi za presice, neka se zrcali ono najbolje ovdje na Jelačić placu, kultnom Jelačić placu u glavnom gradu, svi dobri ljudi iz Hrvatske i oni koji dođu u ovaj grad, a posebno sinovi i kćeri koji su gradili iz cijele Hrvatske i van Hrvatske ovaj grad. Ovo je naš plac, zajednički plac i Jelačić plac, kultni plac Republike Hrvatske i bit ću sretan i ponosan da svi gradovi, kao što i Petrinja ili većina gradova ovdje nađe svoje mjesto, dan, dva i predstavi ono najbolje što ima. Vidimo se 10.8. u Petrinji nakon Alke. Ja sam Antonija, gledam ovo spektakl, stvarno mi se jako dobro sviđa, mislim, super su dečki, fino sviraju, sve je 5. Otvoreno pogledati istini u oči i reći da sa samim projektom